When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Loto faso fuina le mo sava noe, fantasia me aso ma vai ya le foa, vai tu sulu tino fa yone mafuta mai. Ya tata tala noe ya. Le pe me mo ma sa tata la noe o nga don river ya sole. Le la un le sa. Pete man joina foi se mandau pu tasi pelu ana o to mai fa in fala tele. Pe la nga na le sulu nei. Oi. Whanuaina fo ia le nganga whaftai misi. Whono whapi e le whaftai wai sau noa to mua i le tāpor kalame i le nei aso. Awai e pia upole tonu o lupea sa vau ese a le nei ua fui whatasi. Tātou te au maua ama no whanatangata i tō ese o le nei a aiwa o tātou no whai. Ia ai o le angalelei o le atua ua ia mai a whatasi tātou. Tātou whailoa i tātou ofisa nei. Ia. Tātou mōri mauina whatasi le Manuia o le atua i le soifua. Manuia. E wia ina lo fia fui tātou i o whaamai i le nei vai tau. Ia ma e walo na angalelei. O lo whasawina pēr, ma whatupuina pēr le ma losi whawina. Lau songa whawhianga inga fō mai e te nane fōi o le tātou au waa i nei. Ia. Toi whōna whapi e le whawhtai wai sau noa i le te momo mai lenga toi lea i o le nei fōi la fōu o lo tātou ngā luenga i nei wha podcast. E pe o nei aile nei swinga. O se taimi mua le umawhai e ona tala noa whaatasi le teime tasi ai ese no fuanga e pe o nei sau noa. Ia o whailonga leo le anga leo le atu e whaasoa mai. Ia tātou te sa ili e awala e mawhai e ona o tātou apa tu inisi vaenga e whalau leile o unanga. Ia, ma ia tātou pipi i pēa i le autua ma wha moe o le nei o unanga ia auto Manuia. Ia, le laua e whola mai fo ia vaenga fo e matai ona ta pena sa ta whaasoa. Ia se mata upu fo ia wale nei aso. Ia. A wale me moni ai pe ona iai upu e masani ai ona fola e utau le au whainga ruenga. Wha manatu i tangata lolotu. I lea sa ma lea sa le tā ua o le malama o tangata i lea vai tau ma lea vai tau e tusai o onga whakersiano o lo tatu iai. Pe laun tatu iai i lea sa umawai. Ia, i lea sa lona tolu o le len. Ia, o le tā pena ina o tātou
e tātou te mafau whaua tilia I pōpua ngāo o le tātou ori whaola. Ia. Pela on tātou iai voila ele nei aso, to e tau mawhai reflecta nga il fe au, pe ona iai le sau mawai. Ia o ina ia tātou voile ai. Ele amatanga o le ta we fa pe I ulangona malau fa winga ina o fe au la unga o sa o ai me jale u ya sa le leni ina ua maua ele li fa ola le tala ele perfetta sa tala I le bau o sai tia ma tu ina tu le fa puipu e olena maliu mai ai lunga ile I tu ma tu sa anga yani ilalo I saute I le mena tuputonu aile. Ia mai ma amata mai e ala le fe au leo tala le tāpena I molelen. O le waa ia tula ia I le fe au o le launga le sau mawai a ngā I le amatanga. Ia e pe ele inofo ai le fina ngalo Yesu I le whawhanua. Ile o ngā, ile ai ma le o ngā ele na ia maua I le tala. Ia a ua saua se sa ili tonu anga ile. Ile lau whanua na tupu ile. O saua o ngā tāua fo mo tātou. A wae a utu ua I o manatu ile nei waiti. Ke lain tātou whaalonga atu I tala me tupu isi tua laula. O na whaia ia leo o tātou mawhauwhaunga ma whaatino o tātou langona. I le mele tātou te iai. O le tātou te le whawhanua. O na tātou alalanga le I mea na tātou whaalongo ai o mea sa tu tupu I le whanua. E au noa moro tātou manatuane. Si o kako asia o le whanua pe moni la mea ia na tātou whaalongo atu ia o tātou I le whanua. I le whawhanua. Ia. E pe o nei manatu a matana o te tupuane misi e tu sai o le mata upu foi ua tātal noa I neaso. Mana o epikia ia le melna mai le launga le sa e o le tala I o le tala masani le pafine I lunga o le bai eli sukala. Pese I la o lona o langa atoa e ola I lunga o whawhanua. O ata o le whanua na tusi e istangata. Le uma manu o ilona o langa. Whatita inga e sa le whea bea I mea yuta iam Samaria. I o le talal na ia e aku. Ia na ola I ala I o si whingem tam whai usta ia. So e mana o e pikiel mel na e tawan whatufunga ina le tangata ina I loa le se senga o le map of the territory. E ma le territory. The map of the territory lie. Well, as long as la lata le map I le territory. Territory, yeah. Ona mawala I o le upumoni. Ai a vala loa I le map ma le territory I an tela in fase ina tangata. So abai ne fo ila le application o le mele nai. Iso se tafa lava o le olanga o le tangata. Ila na upu le fai. Yeah, male mesa vali ai there's always that latency ya dala fa ya tangata ya le o tutusa ya le tala male me o lo tupu ata tutu fo ya la le kenese le finga le tu lo lanki e o matua ya o fetala ya tu ona fa pe ina le ona fai o tu ale ase se ngol fa fanua mal fanua le o lana tala na tau fetulia ia ngaru ngol fofuanga
ia mana ia whaftai. So o nei mta upula dada ile, I'm sorry, nei se si mena whiwhapupu, so e. Yeah. Okay. Ia mor mai asola nei o wai, o le si mena o whaftai il soundinga le sa, o le ngā luenga le nāti nāna whai, ila lato World Day of Prayer, ila sufalile mo o mati nana mafutai Malekalesia Hennington Beach ia mafutanga tina. O lo lato theme la o le come, I will give you rest. Fitalinga fa alele li. Yeah. Ia o tō whataitai la uha moa wai, avengo fie la o venga. Ia o le tunu ula langi na focus ia le World Day of Prayer, Nigeria. Nigeria. So I think umalama umatangata i meolo tutupu i le atu sub-Saharan Africa. Pena atu tangata Europa ma ave alato minerale, alato resources. O mafanga le ala ona matitiva pe ia tunu unei. Ia mai lava yu datu temi. So o mena lena na overtua ne ia o ia le lisio o nai issues fo i mai nai Nigeria. Ia male charge lava po le ala datu me fai. Wai o le malaile ne o le ioto manuia o lona fausanga e pese e whapeina ona fai ia manuia tangata. E la ngata manuia tangata ia i nei, manuia tangata i te tala noa ia mandatu o tunu ua le to te len tangata malamalama i le tatu ngangana, le tatu tofi. Ia wa mai la ia Nigeria tala noa ia tamna tumo fo nai o ngā ta ua mafuanga ala yo na umi pea o matitiva na ya tunu una. Ola ufasili misi, o tau mwhai fo i whalau tele mai ia le vaenga wo i le tala noanga. A wai a mafo faulama manatu ia i tala fo i meo lo tutupu i lea i tuo le lalolangi. Ufala si leva ona tau mia ia aia malangona o nai tangata la ia ona le nuu, le territory. Ua whaoa o lātou tofi e tangata esi. I ona whapea i ale. Whamatala o la se wa ai a wau te leilo po le ale le umitalu ona whai tālo sanga i ai le kalesia i tena nevo le lalolangi wai pise i o le la ua o toe langa i le whalaptonga tina i le lalolangi i le neitau sanga. Ia tu atu i le atua popanga o na ia fo iuso i le fo i vaenga o le lalolangi. Ar fesiri la utu pe la se vaenga o tau mia i alo lātou nau e ta po e la vai lātou lo lātou so i fua ia a wala ni toi no fo matitiva ma no fo tau mia i la loni pūlenga a nisi tangata ese pe ona i langona na misi ua o te panatue e te le lava le role ale lea o ina o not having access to information. E te le lava le role o le make sure ele o tala moni i tangata o tau ia tangata ia wai population o Nigeria masalope
luselau 25 miliona, let's see. Luselau 50 miliona le fa yo tangata. Sini la fa feon e da fia le nato te le tangata. Okay. Yeah. I lalo se pule malo si so le momuala le na le ye se information e se mai nei lo le saulo tonga. Melo no luo le violence foi e ele o le Nigeria le sawele le terrorist group fale le Boko Haram e notorious le vanga na kidnap ia for finem le fatanga totaua ia te maiti fatau fale le pe o lato na mea so e faongala e groups ia le violence ia ma le educating o tangata e fai mamea e whawhewhe tangata and then keep them under their thumb. Yeah, mai ia isi foi forces e pe o le inflation o le cost of living o le tau o mea ele aluanga i lalo ai alua i lunga le tau o mea ia matutongi fo o nai tangata ele o mawhai ona keep up i le inflation ma le cost of living o le winga lala utala se i vanga nā lava ua fiu tangata i le matitiva ma finangalo e se si me ese mai nei lo le nā ia malato maybe hint le ngalo e ngana sau ke riso e fai iona fo i tangata o le sau leo ke riso e tala i sa o tonga i le tawheanga sau ke riso e tatala no tanga o tangata wai lato tatova ai e o la no tia tangata and it was a said that why na tatala no ai foi o le tatala no ta o el fa fanua te leo o mo in Nigeria ai masalo la fia ia tangata il mela ai au te ofo te ofo i tangata e tolerate la le tos 40% inflation that's recorded in 2024 o no wingole o le tawolo pe pasuka il te sanga o mavai ia o whapopo i le tolus 40%. So le wingo nalo tala wa mai la ele fono te talo la langi el maftanga tina e mafau iai. Ia na pawal mena faile las falele na o te talo iai. Au te le o ilo pe ye si tanga pe ye si call to action. E mawhai ona whai tanga ta whatu tua. E fina ngalo ina ia whasaloto ia tangata ia. So nan dato mawhawhau e fo because o le mela e la talata ia dato o le tato watunu o Samoa. Dato whanana uma mai ai i Samoa. Tau whalan dato mawhawhau. Dato tunu ele to tele lusela wafe tangatai. E uporu musawai ima. Manono ma polima. Lima sepulu wafe tangatai tutuila ma manua. So ele to tele o dat tangata. Tawon dato fesili polale role le violence lo iai o le hafo i le role o le education o le onga ma o ina and good information pe tangata o matitiva le fia I suppose o le tala na tauna fai pero la matitiva fia o dato tangata yeah, pero nai I'm tau punai e wingale in Nigeria. Lasso i Samoa, lasso so take ile. Yo datu tangata. Yo. Se te foi ai tua le amatanga o la utau ma whai atu misi anga i Nigeria. Te manatua wa wha umi o na tau mia tangata o loo matitipa i Nigeria. Te manatua o loo ia nisi tangata Nigeria o loo lato whaapolonga ina. Ia le to tele o whaita wa whaila lewa.
o ta ua e fua i le whainga tā ona Mose fo awai ole se senga lao Nigeria ma Samoa i te mile ni ele o ia se e tūranga whapea i Samoa e pe on whai i Nigeria ole wha au penga ina o tangata o lo lato wha polonga ina nisi tangata pi wha le umaua lai Samoa i le tūranga le na Samoa sinu wala le o Nigeria ia wai e te le ani facilita tu te la langa ina e le wha umi o na iai le ai tū le larolangi maona tangata o lo no foi i poponga la ia ia wa le wa pe o te la langa e tina o le larolangi le vai aso te talo le mo e le ngata e whamina tuina ele tā ua o tina la vai e le ai pe wa vea la ia le ia Nigeria ma thimo la lato whainga tālo sanga i le nito sanga ia awa o le ana la vea mai lau saunuanga e le o iai se ngā yuinga po ngā whea e ala ini fisoswani i tangata poponga te o e tūla i mai lo se whaala tonga tina o le lalolangi la tū te amataina i ale mea ave le tūla fono i la tū lo sa waina nisi tangata ia ai lenga tele i o le wha malo sia o se talo sanga nga i tai o malo au fatasi ina ia o aila se soswani nai tangata poponga tia ina ia tau whai maua uma ia le manuia o le tua o ni toi no fo motiva seisi ia ai au maila nga i ro tātou lo toi whale i Samoa o tātou o tangata Samoa a tono e to tele fo i ala ia e me se ala diaspora le second Samoa o soi fua maola i atunu o a fion papa a wai o tātou tangata i nei ona pō te peo i nei le malo tele i Amerika ia o Australia o New Zealand ia mane se atunu o lalangi o o sa ili malo i o tātou tangata ke le o mala mai le mele tupu i Samoa a wa o le memonia o tātou le se atunu o e moni tātou tele o la tu ai ngā mativa voi lea e a isi tangata le wala ia po ua to tele tangata no nofo i le awala o no wale aini fale no nofo ai o no le mativa fia ai tūlanga whapena e leo iai la i Samoa e mali e lo whanongolongo ia baenga ia tu ai ngā mativa e lua ia na e maia e lifi maia o le mativa fia ma le mativa le fia o le memonia o lo ia i Samoa tu ai ngā mativa umana a wai o le vaai ia i le lua se fulu tausanga lua se fulu lima tau pou o vatu tausanga taru ai tele ai ale le motiva fia i Samoa ona o le tūlanga voilea o lai pe pese le si i lungo o le tau o le soifuanga ia ai le aise lantou ngā yoinga o lo fai ina ia o lantou ngā fatia ai le taungatā o le soifuanga e pe ona alalanga mai ei o taungatā le ia tau o loa o le taungatā le pe pasoka taungatā le vai moa ia la e o la fia ona o le mafuanga o le whamoe mai le diaspora le fafa ia o sua malie la le nofo a ma
ma fa moe mai fa fo va tu le tupe ia ala motiva ele o ia se ma fo le ole ele o tanga de Samoa mo fo ele o ia se ma fo le tu inga Samoa motiva le na e fai se me ina ia mo wa se fianga e au noa ma le fia i le mele te tali ina ia watu e pe o lai mo e Samoa tu inga motiva le na motiva fia ai sia ia tan ta o tuaranga se malo ia nai lo la o isi tangata fo i o lo motiva ai o lo popoli o la fa pe i ona fo ia le ia ona sai mai le malo pe i se tonga fiti le malo e awai ni to e watu le fale o loa o la ku kiki fiku ka larka o la pirkaki ai ia watu le fale o loa o la ua 5 seni le tau o la pirkaki pe o le fa tusa tun la il to inga mativa la al memonia o te le o swingo tanga whainga foi e tai fau le tunu umana whainga malo te mili ina ia awalani to e langona la to ngā leo ia o le are we still on? Yes, e whesau tala i po kalama fu e whata ati e le malofo. Aio e o le tūlanga e pe ona i ai le o le malunauti ai o le tūla i mai o le whainga malofo o lo i ai le temile nei e le ato se balu masina e wala lanta i ai o le atina enga o le tamau a inga o tangata Samoa ia o le ua tau whai uia ia le 5 tausanga o le pai inga lona se fofitu ena le uma le 5 tausanga lena whai u le slap election ina ua mai luina tinga malo a le fast i le ulu i temi ia ai umane la le wa e sai ele polo ketina fa ma itele ele fast party na to i lalo ele HRPP na pu le tunu i le fast full tausanga ia o le polo ketina le na o le tau mawhaile o le vaenga whau whai al whatutu e le tuasa mo tasi e whaatino lana fuafuanga le manu lautile ina ia to e whaafoi le manuia i tangata anu o le atunu. Ia awane i whaafai mamango ina ona lufi e na o se vaenga to e iti o tangata o le atunu. Te pela o taitai ma e whaipaanga i taitai sa anu nofo mai le atunu o le na mai tanga. Ma fuaila on ta pena ia le poloketi le na o le tasi le miliona tala. Ia ua mabaya tula le temil na wa amata o na langona e tangata le lei o si Manuia le. E la ua toi wha wau e le paya inga le nei i le teimi wha lua. Le teita inga e le wha tuatua i le tua Samoa o tasi o le whainga malo o Samoa. Ma ua toi wha opo i la le isi miliona tala. Ua 2 miliona tala i loa il temil le nei. Ai o le pai inga le na umatu nei le na le umale le ia la la tō 5 tausanga. Sa te toe mai eile tupe le mawhai ona whaasafua i tu malo e 5 se fulu ma le tasi o le atunu. Ina ua tupu le whaarablapi. Sa whaasafua ai na te toe mai eila ia le tupe e tasi ma le valu miliona. E te tau na maua e le tu malo e tasi.
ia ona umai le o le tupe na fofoina e mo le paia inga momoa. Lea la ua tula ia sauna mai misi. Se fatula ofisili e so e foino. O febe a mai ai ia tupe ia tufa. Ioi. O tupe a sai te tono le tanga tupe o le malo. O la fonga tangata po o la fonga tangata ma tiute. E peila o tiute o loe tau nua tu tonu ma fe malanga inga. A tupe na e tau watu whainga malo o whatu tosa i le tosa mo ta siona ia. Ia. Ai o tupe le ma whai ona manino i eile tunu ui taimi o isi taita. Le alanta pena tu ia le campaign le whatu le tosa mo tas. O lantou manino le le. O lo ia tupe te tono le. O le tanga tupe le malo e nga whatia ai le wha moe le. E laua na mafua ona ona Manuia le tau mwhinga i le urua i taimi mo le miliona tā la. Ia. O le vaaila na maua i le taimi na. Na whaapopo ina le tamau a inga o le atunu i na wahalu i tua le tupe na. A wai e o lau sunga foi la valo si la fia i mea tau tamau a inga fua ina o fai numera ma me e lusi ai ma me toi benefiti ai ai o le whamatalanga ua maua mai le teimina whamatua i tuore vai ngā tupele leiwa ta milo ale tupe toi foma i tanga tupe le malo kilo aku fai ngā malo ua suia fai numera ua pea i lunga tamau ai ia ona whamautui na iale o le langona o ta i o le whatutu i le tusa mo tasi leua lei a whapealanga a wani tau fia wai le tupe pea ke wai i whaso e sikoi kiki e tu tau ona tele tangata e whasoa i eima maatia e le tupe alu le tupe toi so e mai e le tupe e la ua whaamatu wai la le tupe le na tasi marivalu miliona e whaato ai le 5 miliona le tumalo e tasi e whatasi ai la mai si o le te mua ua pe o le mea foi le fai e ta kako pleskengi ngi le stimulus check le ua tu whaila le tupe le nai ta ua o le so animo a le hae o a onga le whanau e tala ai la le se laulima se fulu ta la ale tangata e tōtasi e le lai maa ua maitala o le sia ainga e lua se fulu mon tupu e tangata e tono le ainga ian mawala tu whaafe mon tupu i le teimi mua e pe o nai vaenga na e tiltino tua iei le ele tauna ona ele upu le o le motiva i o tatu tangata e le ngantala of soani le malo alona e se senga o tatu Samoa ma Nigeria e langa o lai pu lea o tatu tangata o nā tua ele o lai no fua i le Samoa i lunga o lona whanua na soifua mai o whamau popo ai au ngā tamama tupulanga ua whanau atu a lea ainga ma lea e le taulana ona i eise manatu whapena ia e ona o le motiva fia la lea o le whao ngā le leila le nā le nofo i lunga o le ia e whamoe mai la i whafoi i le diaspora lea ma io e pe o po whamaria ina le whesili le o te whesili lava po o whea au mai e tupe langa o le whesili whanā le whesili a dado i nei Amerika e saulofo i lava ia le Democrat e whaisalato por kalama e alwen tupe i le whesili lofo le Republican o whea au mai e tupe ia o ai pe
e lua ia mafuanga e alaiona o na mawal tupe le malo. Ia o le tax o tangata. Yeah. Ia ma le mele nai e whai le malo Amerika o le stimulus, o le print. O le fasua vai o le tupe. Ma o le mea le masana whai le malo Amerika talu mai lava le a favor se lau fitu wono. Ina ua ave ese Richard Nixon ia le fasolta ingo le aulo. Ia ma le fiat currency, le tala pepa. Awa o le mele na sa ta ue tangata o le tupe money, sound money, o le aulo. Si diva. Ia o alu o wasuanga o vatele ua mana o tangata e toi a vatua lato aulo. O na whamailo lai o Amerika lea. Vatun pepa lea e sui ailo to aulo, o le aulo lea i a. Ia pel mena leo o te whaiama o va ai le tau le aulo, le ue ye nei le lima afe se lauta la i le au nese. Walu i lunga. In fa pene il tau sangala o te amasalo pena o le lua afe montupu, lua afe ono i tau lau nese. Le ala le wingol dalana, ua whae tia le value o le tala pepa. Mea whatustusa i le aulo, le tupe moni. Tupe moni le lalolangi. So mela na ala ino ofisili. Wai atonu ele ofisili fo inisi o tato profesa wel tupe na. O le tali lava e te taona o na mākanga i le aulo. Ofesa wel tupe le tufa ia e lua me sau mai tangata in the form of tariffs, taxes, and levies. Uto e watuai e maloa la tau tupe na ave. E la tau i tau sanga o mawai. Ia po number 2, o le inflate o le tupe. E wa mela na e matu. O meu fasi pepa ele ni aulo. Fasi pepa fuile na makanga i le aulo. Ia wa fai titi alo na tāua i le teimile nei lo tau sanga o mawai. So pe o nai fesili nai i tuo mea na. So stemi lava lai e fai e ia le stimulus check i a dadoi i Amerika. E ie lona taule na it's inflationary. Ora no winga le alu lunga le tau o mea. Yeah, or it's through taxes. Whapopo ia la fonga tangata lo toki. E wa le malo ia le sana product e fai, le sana service vangana ia le. Ia me ia fai tele be o lapisi o le sewer infrastructure. Pauna le ngal malo. Ia tongi umata tona mea. Aioi. Ia mana ia le tato mata i tūpea, o le mele o te whaiama usau i langa o le platform lea, o le Manuia. Ele manatu ese definition tal tangata ele mele na o le Manuia. O le Manuia lava e pe ona oto mai e fo i le anganga o le Neipro Kalama, o le whetalenga le li ina ua tu mai a pe o le mea lea na maua e ia na ofo i nātu i tangata umalava sāanga leanga i te ia a ola. So for example, whaafiti whaatolu e pe te rule li ina te leiloa. O le talia le li ia pe te ru, i o tō Manuia. Na so la uma e tuana o ia malonti nāma le so o nalo whaina e ia le sātauro. Ina wa fo i mai o le natali, i o tō Manuia. Fita malanga uma ia na ngaleanga i le malo Roma, mese le malo Roma wa na kolone ia tangata iuta ia i le malo Roma. Ina wa maua le li ile te tu manu malo o la natali le na ile i me umana i o tō Manuia. E oa i o na fili i o tō Manuia. So o le wingala le o le platform lea.
ina ia manuia amatala so tatou wanga atunu o wai le to tele ni se mamla tatou wangana yo na faso solo to ai le ya e la lona winga faletino lo manato e tele ya falenganga wa atu ilo o e le tao ma fasa toro I o ngā tutono pāngota. E ale me tupu ya o e te ita. E te le fia ta whapea o e ai o le tangata. Ia te o maua le li me lea, mai le ai, i o tō manuia. So e peo mela nā lea, la iona te lea nai fisili nai, i o tātou tunu o leanga e fina ngalo uma tātou i manuia o tātou ainga, o tātou tunu e o ai, i o tātou fili. So e peo o le nganga le nā o le nei platform, o le context le nā o le platform le nei, o le alawa la se na tau po ta te tala noina. E o lava I whainga whatonga whitia whai e malo I tupe. Ia e lalo lava o le wawa inga nā. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Io Tomanuia.